Yawada na said yawada drubia ye no Kuro Mu Te Sen na ene ye de akogina e wo Spintex so manfo bi wonom no wo mo emu atem no Kuro Mu hye sikasem toto ye na ebisi bi ye tie said ye mo kan no fae ahwefuo nim dada se adwada ene yawada bia ye simontene so e mamanfo kire wonom adwene e wo said ye main sikasem gina pen etie ni senti ene ye bisa manfo se Kuro Mu Te Sen wo de Kuro Mu nye no ensam yensan a se busa abaye no de di kai no edai board de Ghana atitu Accra ha obaye dwuma akatuase na woje ye twa ka 6 million 7 million ukolente dai a edai 2 years no ukotwa more than 10,000 yesra abaye no se one fiera for nkasa na oma no mamna fu kakra maye na youth no yentimi lente dai because yentimi na kesum da bia what the cash busa go yakrofo but entesa because akochire nti tie sa ban say oma enoma emra for emaye de to so biem ye ne yeton anoma no da bi kokoro biara no makosoro enso what say o yate no ma so but oba kwentesa obeto ade a wotema na osie ade ni so but ye kwa nya ne sa nti aba no hwe say obetro mama ye aban bia ne ho betim de ne ho compare Kufuado aban we say aban bia no betim de ho compare Kufuado aban ne say de ntia ma me kasa ni nyina ne say aban bia ba or the policy na eba ba Kufuado government policy or the ba ye no afiti asikafo ne ahiafo nyina ebi ne say free senior high school akora bia efie bia mu ni ho a wonya bie efie bia ne ho man ne ba wonya bie free senior high school yeah second for time aban kwana abamra me de metuma kan say aban kwana abamra aban bia metuma de ho to Kufuado ene na mamu oda sometimes obitimi ka say Kufuado dwale wo aluprem that reason bakro no fo alupre da oko ba Kuro Mu na den ba yani youth ni na me de me pese me ka bi kire youth no na ese me ani da ho mo ni ye jai sa politics na chiri de ni ye de ye brain moja ni ye de ye adwuma yes I de ni two politics na eso a yanku ya ni mu de empanifo ne de omo manya omo de awie omo nwene ye ho enti youth na ese ye en free politics MPP na ndi so omo mo aye enti anya adwuma den ni ye de emfa peska wa me de me kan no bibia nkosu yi bibia boa ede yeto ade kra na ade ton kra ba fom yeto first na mikita 1000 Ghana mitimi fa nuoma kama ba se bibia boa ede ye hu so wona mo kra na nkofo bebo awiaw ajusi kanti eja ye hwe de se na ye be toto omani ye se na be bibia be koyi ade amaye oh mpacho Kuro Mu de ye fine pa ene ma kwaso kama na me Ghana for ya na me mente Ghana for we ase because nanado ya amafo boni din se nanado ba onye hwe me sometimes ya na mente ase o tinkra hanu a o be kere nanado onye hwe wo ufri baabi na wo so na otukwan a wo development e koso wo betran kra ha mo tinkra ha se nanado onye hwe hwe kasa preko ha obi abe 6 billboard Kasee esia ma last almost be 2 months ni bakububo main road etoto main road sanya homache a enkebetu akunipa bebrebe almost had the full besia ya kan wasema kaka omo nya ho hwe e to le from fa de we ehunu sane man ya se omo ededa no assembly no omo hwe no mo ye ho adwuma ba wo to se na ado nya hwe we big but eto egu na bo from le se ekunipa mo ba ka se na ado na aye but intigara for na ka se ya ti o manu na ka sa ye na ka se ni no kwa ma ye ho na wo wi abaka ye o abremu na ado eti media mesra kasa preko Johnson empanfo so mutia omumra big board mienu bisia omayo no monye ho adwuma asana abuabo nipa Ghana de hia ye ko wono mo nan so enenei wono ma kire wadwene e wo Kuro Mu Te Sen dwumadie no so na babia wuwu bia no wo boaboa wo ho se ye beduru ho no mo a wonso benya akwanya a kire wadwene e wo